Kaixo guztioi, nire izena Markel da, eta berriro Gidotik Kanpo programan gaude. Gaur pertsona berezi bat konbidatu dugu, mesedez sartu. Aupa Markel, zelan. Aupa Jon. Bueno, gaur hasteko egingo duguna izango da bideo farrigarri bat ikusi, orduan dentro bideoa. Me molesta cuando la gente habla de mí y no sabe un carajo, ¿sabes? Eso me molesta. Y vosotros, no digo tú, digo en general, hablan cosas de Chris que no es verdad. Y eso me enfada. Por eso que yo no veo en prensa, no veo televisión, porque si no, no tenía vida. Porque yo veo tanta cosa que hablan de mí, de mala hostia, tanto de fútbol como fuera de fútbol, que la gente no sabe la realidad de las cosas y hablan de mí como si yo fuera un delincuente o una persona que no hace las cosas bien. Zer iruditu zaizue bideoa? Gure ustez oso garrigarria izan da. Seguru ez duzuela inoiz imaginatu Hitlerren diskurtso bat Cristiano Ronaldoren agotxarekin ikusiko zenutela. Eta orain, hurrengo bideoarekin pasa baino lehen, irakargarri txiki bat ipeiniko dugu. Aurrera! Futboleko partido batean zaude, eta bat batean. Hankako mina daukazu. Mina daukazu ilusioa. Reflex erabili. Spray batekin, eta berriro, prest zaude jokatzeko. Erosila. No. Bueno, eta maitzeko gure gustuko abesti bati ahotsa kenduko diogu eta gure ahotsa ipiniko diogu. Dentro bideoa. When she goes just to care, she's back to the war. But I flew away from her reach. So she ran away in her sleep. I'm in paradise. Paradise. Every time she closes her eyes. When she was just a kid, She's back in the war. but it flew away from her reach. And everybody's catching her teeth. Oh, come on, every gun to get so heavy. The we raise the butterfly. Every day's a waterfall. In the night, the stormy night, the glass can fly. In the night, the stormy night, waves to fly. Dream of paradise, 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 paradise. Whoa, 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 whoa. Paradise, paradise. Kolpeiko Paradise karaokearen abesti honekin gaurko amaitzen dugu. Eta badakizue, ostegunero, gaueko 9:00 EITBn programa ikusi alduzue. Agur! Agur!